Diogo Jota wa Liverpool yapfiriye mu mpanuka y'imodoka nyuma y'ibyumweru bibiri ashyingiwe. Umukinnyi w'ikipe ya Liverpool n'ikipe y'igihugu ya Portugal Diogo Jota yapfiriye mu mpanuka y'imodoka mu gace ka Zamora mu majyaruguru ya Espagne nk'uko Guardia Civil urwego rushinzwe umutekano muri icyo gihugu rwabibwiye BBC News. Umuvandimwe we Andre Philippe nawe yapfiriye muri iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu. Imodoka ya Lamborghini ya Jota bari barimo yataye umuhanda kubera guturika ipine ubwo yariho ica ku yindi nk'uko Guardia Civil yabitangaje. Aho iyo modoka yaguye hahise hafatwa n'inkongi y'umuriro, bombi nyuma byemejwe ko bapfiriyemo. Diogo Jota w'imyaka 28 yari amaze ibyumweru bibiri ashyingiranywe na Ruth Cardoso, umugore bafitanye abana batatu kandi bakundanye kuva ari bato. Umuvandimwe we Andre w'imyaka 26 nawe yari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ikipe ya Liverpool Football Club yatangaje ko itewe agahinda n'urupfu rwa Diogo Jota nyuma yo kumenyeshwa iyo mpanuka yabereye muri Espagne. Liverpool ivuga ko muri aka kanya ntacyo yatangaza kirenzeho, isaba kubaha ubuzima bwite bw'umuryango wa Diogo na Andre. Naho ikipe ya FC Porto yatangaje ko iri mu kiriyo kubera urupfu rwa Diogo Jota na Andre Silva, bombi bazamukiye muri iyi kipe. Mu itangazo iyi kipe yashyize kuri X yagize iti: mu gutungurwa n'akababaro gakomeye twihanganishije umuryango n'inshuti za Diogo Jota n'umuvandimwe we Andre Silva, nawe wabaye umukinnyi wacu mu bakiri bato. Yongeraho iti: muruhukire mu mahoro, iruhande rw'ifoto y'aba bavandimwe bambaye imyenda ya FC Porto. Ngayo nguko rero inkuru nk'izi ngizi zijya ziza zikababaza abantu, ariko twese dukwiye kumenya yuko ni rwo rugendo. Buriya ngo umuntu iyo yavutse ahita amenya yuko atazabaho nk'umusozi, ahubwo ashobora isaha ku isaha kuba yagenda. Ahubwo ikibazo ni ukwibaza ngo umuntu agiye ati. Duharanire kuzasiga inkuru nziza imusozi, naho urupfu rwo kubizera Imana Yesu yaruhinduye irembo, kandi ngo abizera ntiruzaduherana. Ndabashimiye rero abakunzi ba Liverpool ndetse na Porto, mukomeze mwihangane, kandi nanone n'ijambo ry'Imana riravuga ngo tubabarane n'abababaye kandi twishimane n'abishimye. Rero twifatanyije namwe muri uyu mubabaro wo kubura abakinnyi babiri kandi mwakundaga babaha ibyishimo mu mupira w'amaguru, ariko kandi ndagira ngo mbakomeze, Imana ibahe kwihangana. Iyi rero yari Soko Media, ndabakunda cyane, dukomeze tujye tubana mu biganiro byacu n'amakuru agezweho buri munsi.